Mhana knowledge na Mhana division vinyi va vukati encica xikhegelo ra 5 a ni mukhalabya I munhu wa rihlakahla loko va tlele so yini mara na pa van'wana va na swakudya va hava appetite enela hi laha yi nga kona enela hi leswi I nga na swona leri dyambu a hi raka va munhu you're landless ikhona indaba ebavendeni ngisho nobaba ngafakaza emazulwini vari va bejele eri player eri master hit and run mara ni nga si joli venda na rindodi ya mvenda hit and run vari a venda ni nga sili na sadovi va venda va difa mawaxo ni ri dzi witness dza hone ape ni ri vadulu va venda va ta va tshende va gwinyedzi va biko nda ebo a ni swi tiku nga huma kwini kumbe I tshame kwihi I ri na experience hinkwayo ya timhaka ta mjola na timhaka ta sangu mara loko nga se za I tlula tollgate leya Capricorn nda thanele hala va rhele ku a Chituni hala va biya ba ri xamba nga vavenda a rambi nga vasidzana va western hi ramba vavenda ve hava na thonipho and va ya dipa and they're very addictive inge jol vende ku la ku jona tixaka tin'wanyana na hemba swi kota hayi na hemba denti a mi vulavula na wena na swi tiva va ri ni nga sili muvenda na sadovi and kahle hi nga ta ku ba hit and run n'wansati wa mvenda va mhani lava xo sungula va na respect xa vumbirhi va ta khome swavo hi voxe va na mali ya vona hi boti vana lavana and va tirhela hi mita nga chechelesana if a wu se teka nsati ni xi toda u mala yani u mala venda va ri venda wu phathiwa Ferrari khondzenzema and the driver si mukhuwa wa Shokila G so na vasadzi va hone vasadzi va thonipho vavasati vo saseka vavasati va swilo hinkwaswo okay a hi hume nga timhaka ta vavenda hi nghena ka swilo swa serious manjeni vasesi wa mina la ku mi byela xihundla xin'wanyana loko I twa a man's happiest moment is also his weakest wa swi twa la I fanele loko I baji nuna dya wena di ku delelaku ne la I fanele loko I n'wi nyika hi timpama a nga ta ka nga tlheriseli hi loko a ri busy la a kamareni wona la svara va chelaku veri loko n'wanuna a rhunda ku yima hinkwaswo swa vutomi phela loko n'wanuna a ri ku rhundeni mina ni khomela vafundhisi na ku hefemula va nga ri ku hefemuleni ti-senses hinkwato va tina a ni iva a kha a rhunda vutomi laha phela to deliver a life it means ku your life has to stop for that munhu a xikwembu xi engineering that day mutani loko n'wanuna a rhunda ku yima swilo hinkwaswo a mirini wa yena ku tirha dayide ntsena wa swisisa I nga n'wi nyika timpama a nga tshukunyuki laha I ku clap and a ku na lexi a nga ta xi endla lava swi tivaku veri phela loko n'wana a kha a rhunda ne I pfala hala ndzhaku na moya wu nga humi moya I resuscitation I tirhisa hala phambeni hala rhundaku I va kha a rhunda vutomi so hala ndzhaku va ku yuma veri hambi wo tala tihamene tingana swipaneri swingana I nge ma pfuli mara kwa n'wanuna loko a ri ku cheleni ku va ku pfalekini and veri loko wo swi kota ku pfula laya I pfuretela I feel gone mi subscribe ka channel ya Maraji laha hansi click subscribe ivi tleka na nhloko va ta kombela ku ni na nini kumbexani xa ku subscribe mhako ni nga ta fuma hi ta fuma hi ta humelela va loyi va ri kona tshama kaya Lazarus u hlayiseka n'wana mami ma